Lokho sesitholela umbiko njalo ukuthi khona abantu abakhokhisa abantu ukuze bezokwazi ukuvikela lapho. Sithe kubantu bakithi ke ngoba sokhipha le number esoyikhipha nje kusukela next week. Wonke umuntu owazi labantu abenza izinto e-protection fee akavela athumele lapha ya imininingwane. In fact kakhulukazi ama companies abafowethu ama security abenza lento siyabacela ukuthi abake bathi ukuyika kancane ngoba into esizoyenza manje vele thina asilwi sikhuluma nabafowethu kubafundisa umthetho. Yazi ukuthi abafowethu bengakwazi ukuthi ba protect the same shops zira nabantu bakithi abamnyama bala South Africa bathole the same amount of money without ukuphula umthetho because ukwenza lento abayenzayo ngokwemthetho kahle kahle kubizwa ukuthi it's aiding and abetting an illegal immigrant. So mangabe uvikela umuntu ongekho emthethweni la thina iyodwa into esizoyenza the moment isithola icompany sinikeza amaphoyisa and we are going to monitor ukuthi umnikazi waleyo company uphele ejele. Yes. Even nalabantu abagada by the way kunabanye abagada lapha abangena ama serial documents abangena ama competency kodwa baphatha ibhamu zokuthi bayagada and akwazi ke kuthiwa ugadile wena ugade the entire street umugadile usuke une stage obekwe kusona ugade le store and ukuze ugade lapho kufanele kune contract between yourself and naleso store but nawe if you security personnel you must have all the documents. Asadlali ke manje thina sizokwenza nje sathola ukuthi kunomuntu ovikela umuntu angaphandle whether umuntu omnyama umlungu indiya ikhaladi usemabhizinisi umfundisi ipolitician sizobopha kwasana.